Sena muri amahoro. muraho mushakamba. Ndaho ndakomeye aho mpagaze ni mu Rwanda ariko inyuma yanjye ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Igoma. Ubu uhagaze he muri aka kanya? Mpagaze kuri Petite Barriere nuriye njya muri etage hejuru kugira ngo mbashe kuba background yanjye yaba mu mujyi wa Goma. Harebe neza uhitegere. Cyane rwose nitegeye Petite Barriere nkuko amakuru yasohotse nuko yafunzwe. Ubu urareba mu birere neza? Ibirere ndabireba neza, ndareba nkabona umusozi uhari mwiza uri hejuru uriho antene ebyiri. Uriya bawita Mogoma? Iriya ni Mogoma. Nkareba kandi nanone imbere yaho inzu zigeretse zihari. Yego. Nkareba ubwo ibumoso bwaho. Yego. Ibumoso bwaho umuntu areba muri kamera. Akaba indi minara nk'ibiri nayo iri hagana hasi ya Mogoma, ariko hirya gato hakaba undi munara. Yego. Aho hose ngira ngo ni imiriputo hari kuberamo ama operasiyo adasanzwe. Mu Shakamba rero tuzamuke tujye ruguru ahegera imisozi ho urabona hameze. Ahegereye? Hegereye imisozi mu ruhande rwa ruguru ahagana nko ku Kirunga. Ahagana nko ku Kirunga? Yego. Ubwo nahagana nyirizina umfashije kugira amasobanukirwe. Iyo uhagaze Rubavu ureba muri Goma. Yego. Ureba mu ruhande rwawe iburyo ruguru ariko imbere muri Kongo. Hasa ikirere gisa n'igifite ibihu. Yego. Nyuma y'umusozi musozi wa Mogoma nta handi mbona usibye inzu zisa n'izi. Mogoma iherepfa hajya ku kiyaga naho ibindi bihera ruguru. Ibindi ubwo ngubwo araba ari amwe hareba nko ku kibaya ruguru. Ubwo araba ari ibumoso bw'umuntu ureba muri kamera. Haraba ari ibumoso bw'umuntu uri muri kamera. Yego. Garaba ari ibumoso urebye urabona naho ni ikirere kirimo umweru. Yego. Bituma kamera itarebayo cyane ariko inzu inyubako zose ziri imbere y'icyo kirere ziteganye na ya Mogoma zose yose irimo kugaragara. Yego. Mushakamba rero tubwire. Tanzania yakubititse bikomeye cyane Kilimanyoka ho yagomba gukubitwa kuko nukumukubita bamumanura. Nugukubitwa kabiri kuko arakubitwa imanga nayo mumanure kuko nta hantu hacuramye. Yego. Agomba gukubitwa rero. Ku kibuga cy'indege bimeze bite ko cyamaze gufungwa? Ikibuga cy'indege rero nabonye itangazo rigifunga. Itangazo rigifunga ni itangazo ryasohowe na M23 ariko byatangiye kugira ingaruka kuko nakurikiye isanga hari indege yarizanye abasirikare ba Afrika y'Epfo. Yego. Iyo ndege ikaba ngo yasubiye inyuma. Isubira inyuma? Isubirayo itangazo riragira riti ya M23. Yego. FC. Itangazo riragira riti la FC la Alliance Congo. Yego. Iramenyesha abantu bose ibikurikira. Yego. Ibintu bibiri gusa n'itangazo rigufi. Yego. Icyambere. L'espace aérien de Goma est désormais fermé. Les forces coalisées du régime de Kinshasa utilisent l'aéroport de Goma pour charger des bombes qui tuent les populations civiles. Ikirere cya Goma ubu kirafunzwe. Ihuriro ry'ingabo za Kinshasa riraza gukoresha iki kibuga cy'indege mu gutera amabombe yica abaturage. Yego. Noneho icya kabiri exhorte toutes les forces armées étrangères présentes en République démocratique du Congo, notamment la force de défense nationale du Burundi, FDNB, la FADRC, les sociétés militaires privées
MPC Adjemira a cessé immédiatement de tuer nos populations et a quitté le sol congolais. Ukuvuga yego ingabo zose zo mu mahanga yego wenda izo nabonye batavuzemo ni MONUSCO ntayo bavuze bavuze ingabo z'u Burundi yego bavuga ingabo imitwe yihariye SAMIDRC nayo barayivuga n'imitwe yihariye yo mu mahanga ubwo ni ukuvuga bishoboka kuba ari ba canshuro yego ko bagomba guhagarika kwica abaturage b'abakongomani noneho bakaba bagomba kwihutira guhita bava ku butaka bwa Kongo. Mushakamba iki kintu kirakomeye kirakomeye kandi abantu baranyura he baragenda ku rutaro ni ngombwa turumvikana turumvikana aba bantu baraza kunyura he uretse ikirere gifunzwe yawe uranyumva ndakumva ikirere gifunzwe aba bantu baraza kunyura he aba bantu yego bagomba guca mu Rwanda nicyo gishoboka yego petite barrière ariko yafunguye Mushakamba hafunguwe barrière nini iyo bita la corniche yego ariko barrière ntoya irafunze nyuma hari inkuru ivuga iti yego l'armée de l'air sud-africaine qui venait ravitailler les troupes à Goma vient de faire demi-tour. L'aéroport de Goma est maintenant occupé par les M23. Ikigaragara Mushakamba yego ikibuga cy'indege cyafashwe cyafashwe byarangiye kuko urabona ko hari ingabo zo mu kirere zirwanira mu kirere za Afurika y'Epfo zari zigemuriye FRDC ziriya huriro ry'ingabo nyine yego noneho zisubirayo zari ziturutse sinzi aho zari ziturutse hano ntibavuga aho zari ziturutse yego zihita zisubirayo ni ukuvuga zisubiyeyo zitagemuriye FRDC irimo irwanira muri Goma ahubwo zigeze amahirwe ko zitarashwe hari indege mbonye itambuka basanga yariyo bari kwimanura Mushakamba rero tubwire noneho imirwano uko uyibona urabibona ute urabyitegeye kuko kare twakurikiye yego hari ibifaru byarashwe birashya yego ngira ngo birumvikana ni indege isanzwe ya Boeing yego ariko bigaragara ko itaguye igoma kuko iri hejuru yego iri hejuru cyane yego Mushakamba twabibonye kare mu gitondo kare hari ibifaru byarashwe Mushakamba ndabona icyahiriye ku muhanda yego wenda batabifite baze kutubwira batubwire yego tuze kusangiza tubaha amashusho barebe ibifaru ndabona ahantu byarasiwe bisa n'uriya muhanda ugana Kibumba yego ndabona cyahiye yego cyatse rwose cyagurumanye ikindi waza kutubwiraho yego tubwire umuturanyi iyo yishije inzu uhagarika umutima yego hakuno Rubavu mumeze mute ko ariho uri kandi wegera umupaka yego bimeze bite abaturage baratekanye bameze neza bari mu kazi yego nta muntu n'umwe ufite umutima uhagaze yewe n'isoko riri hano kuri rihuza imipaka yego iri soko rirafunguye abantu bari gukora barimo barakora bafite abakiriya bake yego ariko barimo gukora usibye ibyo tubare tuhari kwa Mogoma barakora ibikorwa byose birafunguye nta butike n'imwe ifunze nta duka rifunze hameze neza abantu barahari usibye kuba umupaka ufunze imodoka zihagera zigakata abapolisi bahari
nta kindi rwose muvoma irahari cyane nta kibazo, abantu baratekanye mu mujyi wa Goma, bajya gusenga bagiye gusenga bameze neza, ntiwanamenya ko hakurya hari imiriputo ari umuriro uri kwaka. Yego, none urugamba urarubona ute, urabona rwerekeza he? Bwana Sentamara, ikintu kimwe twavuze kuva kera ngo M23 kugira ngo ifate Goma no kwifunga ikibuga cy'indege igafata na Minova. Yego, bishatse kuvuga ngo M23 kuba yafashe ikibuga cy'indege akaba nta muvoma nta ndege ishobora kugwa ku kibuga cy'indege cya Goma, bisobanuye ko M23 amaze gufata Goma yose. Igisigaye no gufata amaradiyo akora ku kibuga cy'indege cya Goma, bagafata biro n'abasirikare barimo, bamwe batangiye kumanika amaboko kwishyikiriza M23, n'abandi bose bagashyikirizwa amaboko, abandi bagahunga. Impunzi twazibona hano kuri Grande Barriere, mu kanya ni naho turi buze kujya gukorera ikindi kiganiro. Hanyuma Mushakamba, urabona abakongomani batuye muri Goma bashoboye guhunga bambukira hakuno, bimeze bite? Bambutse bari kuza mu Rwanda. Yego, bari mu Rwanda rwose. Yego, ngira ngo M23 yashyize mu bikorwa ibyo yavuze. Yego, kuje gutabara abaturage ba Goma. Yego, kandi biragaragara ko umwanzi ari gukubitwa bikomeye. Yego, kandi ni ngombwa byatangiye urugamba rugikubita, kuko abajenerali babiri iyo bapfuye b'ingenzi bari umutima w'imbaraga ziri hariya. Yego, nubwo abasadeke bapfuye bo batarabatubwira ngo tumenye abapeti yari arimo. Abajenerali bagabanyije Mushakamba. Ndavuga abajenerali b'umutima wa FDL na umutima wa FRDC cyangwa b'umutima wa runo. Ariko na Ehozo ntumusige, niba ari Ehozo. Bwana Sentamara, rero biragaragara ko iyi ntambara itagira ikihungabanya ku Rwanda, nubwo hari ibisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda muri Cyanzarwe. Yego, nta muntu byakomereye byangirije, kuko cyakoze hari amakuru bavuga ko hari abantu baba bakomeretse abana, ariko ntabwo ndayagenzura. Ariko amakuru mfite nuko aho cyaguye cyatoboye inzu n'amasasu rwose, umuntu arayabona, amafoto barimo bayatwoherereza. Aho naho turi buze kugerayo turebe uko byifashe. Yego, Mushakamba, ndabona inkuru hano ko komine Karisimbi muri Majengo ifashwe muri Goma. Igomba gufatwa ejo bundi twarabivugaga. Yego, ubwo Karisimbi bayifashwe, urabona FRDC baraba basigariye hehe? FRDC akwiri amakuru mfite aturuka muri FRDC. Yego, nuko biteguye kumanika amaboko, ndetse abenshi ejo babinyweraga inzoga mu masaha y'umugoroba. Yego, bavuga bati natwe tugiye kuba intare za Sarambwe. Yego, rero abarimo bari babyishimiye cyane rwose. Yego, rero igisigaye usibye kumanika amaboko, abafite ibyaha bari guteganya uburyo bahunga n'uburyo batoroka. Ariko abandi bishimiye kujya kwiyunga ku ntare za Sarambwe, bagafatanya gutekanisha igihugu ndetse na Goma yabo. Yego, ariko intare za Sarambwe ngo ziri muri morale nyinshi, kuri morale iri hejuru cyane. Yego, cyane pe, ibyo byo rwose abantu babimenye. nazumvise umva uko nazumvise. Ubyumve. Yego, itajenga ichini. Bwana Sentama, Karame, ngira ngo ntibabura kugira morale. urumva iyo ndirimbo, iyo mbyino ikivuze? Sobanurira, niho ndusha igiswahili cyanjye kiracumbagira. Ngo bahaguruke, ngo duhaguruke twese. Yego, twunge ubumwe, kuko ubumwe bwacu nibwo buzubaka igihugu cyane. iyi ndirimbo ifite igisobanuro gikomeye mu Mushakamba. Niyo mpamvu nakubwiraga ntibabura kugira morale, bazi neza ko bagiye gukora igikorwa gikomeye cyo gutabara abaturage barenga 2 miliyoni baba mu mujyi wa Goma. None Mushakamba, Karame,
abakunzi bacu tubizeze iki kuko banyotewe amakuru ya buri kanya tubizeze ko twajya tubaha amakuru bwana Sentama Petite Barriere mu kanya turajya Grande Barriere tujye n'ahandi buri saha cyangwa isaha n'igice turajya tubagezaho amakuru buri saha isaha n'igice bajya badukurikira barajya batwumva yego reka ngushimire Mushakamba ndagushimiye cyane nanjye urakoze cyane yego